Welcome. This is research methodology, chapter 1 and 2. So under this course, I'm sure you get very interesting concepts for you guys. And this course is actually prepared for all staffers, whether you are undergraduate students, master student, or PhD student. It is all-encompassing course actually. So I'm sure we can have a good and interesting time with each other. So if you are the newcomer for our channels, don't forget to subscribe our channels and be with us. So jirtu harka fuune hordoftoonni channel keenya arra research methodology course jedhu walitti dhufneerra. Coursein kuni barattoota hundaafu ni kennama jechuu ni dandeenya. Maaliif barattoonni social ni fudhatu, barattoonni natural science ni fudhatu, barattoonni undergraduate yookaan degree tokkoffaa ni fudhatu, barattoonni degree lammaffaa ni fudhatu, barattoonni PhD yookaan immoo sadarkaa doctorate irra jiranis ni fudhatu jechuudha. Maaliif research methodology kuni koorsii hunda hammataa fi bakka hundatti galu jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf har'a sirriitti waliin kan turru ta'a. Waa'ee akka irraa qabattan abdiin qaba. Maaliif gabaabsinee konseptii qabatamuu qabu qofa keessaa fuuna silateef jechuudha. So chapter 1 is about introduction to research methodology. Under this chapter we try to definition of research and what is research by itself. Yes. So research means that it is simply in common speaking refers to search for knowledge. Gabaabumatti beekumsa barbaadu jechuudha research jechuun. Maaliif jecha lamarra dhufee tokkoffaa riidha inni lammaffaan immoo search jechuun barbaadudha. Rii jechuun immoo irra deebi'anii barbaadu. Kanaaf knowledge irra deddeebiinee gaafa barbaadnu research jennaan jechuudha. ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ research methodology የሚለውን ኮርስ ነው የምናየው። ሁላችሁም ይሄ ኮርስ ይመለከታችኋል። ተፈጥሮ ሳይንስ፣ ሶሻል ሳይንስ እንሁን ዲግሪ እንሁን ማስተርስ ኦር ፒኤችዲ ተማሪ ሁሉንም የሚመለከት ነው። ምክንያቱም ከሪሰርች ውጪ ምንም ነገር መስራት ስለማይቻል ህይወት በራሱ ሪሰርች ስለሚያስፈልገው ማለት። ስለዚህ ሪሰርች ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው ብለን ስናይ ዕውቀትን ፍለጋ መባተት ወይም ደግሞ መድከም ማለት ነው። So research is a part and a parcel of any systematic knowledge, and the human urge for the new area of knowledge has developed a sense for search and research in him. So research is a part and a parcel of any systematic knowledge. Gaafjan researchin qaama beekumsa hundaati jechuu dandeenya jechuudha. Qaama beekumsa hundaati jechuu dandeenya. Kana gaafa jennu immoo namni hundi beekumsa haaraa barbaaduudhaaf yookaan immoo eeraa inni hin beekne tokko irratti gaafa beekumsa develop godhu researchii yookaan immoo search yookaan research hojjeta jechuudha. ስለዚህ ሪሰርች እንግዲህ በየትኛውም የእውቀት ዘርፍ ላይ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነውና ማንኛውም ሰው እንግዲህ አዲስ ነገር መጨመር ወይም ደግሞ ማወቅ ከፈለገ ሪሰርች መስራት አለበት ማለት ነው። ደጋግሞ መፈለግ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያስተላልፈው። ሰው ሪሰርች has now become an integral part not only academic pursuit but all other areas like economics, physical science, social science, education, management, and so on. So in short, no academic body of knowledge or no functional area of activity would progress without adequate advancement in terms of research. Yeah, kumare fu dubbanne san ingedi researching kuni qaama barnootaa yookaan immoo academic warroota ta'an qofa osoo hin taane namni area garaagaraa irra hojjetu hundi research kan hojjechuu hin dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf economics, physical science, yes, social science and education saanin kuni management hundi isaaniitu gabaabumatti maal jedha asirratti researchiin academic body of knowledge qofa osoo hin taane functional areaan researchii sana hin hojjenne hin jiru jechuudha isinitti ibsaa jira jechuudha. ስለዚህ research እንግዲህ
ማንኛውም ኤሪያ ላይ ነው መግባት ያለ የሚገባው ማለት ነው እንጂ ዝም ብለን አሁን ለኢኮኖሚክስ ወይ ለፊዚካል ሳይንስ ወይ ለሶሻል ሳይንስ ብቻ የምንሰጠው ሳይሆን በማንኛውም ፊልድ ላይ አስፈላጊ የሆነ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ለአካዳሚክስ ብቻ የተሰጠ ነገር ሳይሆን እንግዲህ ማንኛውም ኤሪያ ሪሰርች እንደሚያስፈልገውና በሪሰርች ውስጥ እንደሚያልፍ ነው እዚህ ጋር እየነገራችሁ ያለው። So research is the last alternative when individual, organization, society face some problem for which there are no answers or when there is inconsistency among answers. ስለዚህ ሪሰርች እንግዲህ መቼ ነው የሚያስፈልገው? ማንኛውም ግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተቋም በተቋም ደረጃ የሆነ ችግር ፌስ ሲያደርግ ያንን ችግር ለመፍታት ወይም ደግሞ ያንን ችግር መልስ ለማግኘት የሚሄድበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አበኒ ከሚዩ አበታታው ይባል ለምን ኢንዲቪጁዋሊ ሳታው ሪሰርች yookaan immoo problem tokko gaafa yookaan rakkoon tokko isaan mudatu rakkoo sana banuudhaaf yookaan immoo furmaata argachuudhaaf inni jalqaba taateen isaan taasisan research hojjechuudha jechuudha. Kanaaf researchiin qaama jalqaba problemii tokko solve gochuudhaaf nu fayyadudha jechuun ni dandeenya jechuudha karaa biraatiin. So this research can be defined as a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. Yeah, reevudubbachuu fayyaaleera. Research jechuun እንግዲህ qaama barnoota hundaa keessatti akka seenuu fi research jechuun a careful investigation or inquiry especially through search for new facts. Yeah, wanta dhugaa yookaan dhugaa haaraa tokko barbaaduudhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennine kan hojjennudha jechuudha. So ሪሰርች እንግዲህ ማለት በጣም በጥንቃቄ የሚሰራ እና አዲስ ነገር ለማግኘት የምናደርገው ድርጊት ሲሆን ይሄ ደግሞ የትኛውም ፊልድ ላይ ወይም ደግሞ የትኛውም ብራንች ኦፍ ኖሌጅ ላይ አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ሶስት ሪሰርች is a diligent and systematic inquiry or investigation to subject in order to discover or revise facts, theories, application and so on. So ሪሰርች እንግዲህ በጣም በጥንቃቄና በሲስተማቲክ በሆነ ሁኔታ የሚሰራ ሲሆን አዲስ ነገር ለማግኘት ቲዮሪዎችን ፕሩቭ ለማድረግና አፕሊኬሽኖችን በደንብ ስራ ላይ ለማዋል የምንጠቀምበት የስራ አካል ነው ማለት ነው። This research is defined as a careful, patient, systematic, diligent inquiry or examination in some field of knowledge undertaken to establish fact or principle. So research gaafa hojjennu akkasuma lafa kaaniin hojjennu xiyyeeffannaa guddaatiin akkasumas patient yookaan immoo systematically kan ta'etiin hojjenna jechuudha yookaan obsa barbaada jechuudha. Research gaafa hojjennu guyyaa tokkoon overnight waan hojjennu miti obsa guddaatiin waan hojjetamuu danda'udha jechuudha. Systematically ta'uu qaba. Yes, examine waan tokko qoruu danda'u qabna jechuudha. Dhumarratti faaktii wayii yookaan beekumsa wayii achi keessatti argachuudha jechuudha. So the research is defined as the process which include defining, redefining problem, formulating hypothesis, suggested solution, collecting, organizing, evaluating data, making a deduction and reaching the conclusion at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulated hypothesis or not. Yeah, generally research እንግዲህ አደምሳ ከም keessatti darba jalqaba problem define gochuu problem sana define gochuu qofa osoo hin taane redefine goone deebine jechuudha. Kana booda hypothesis formulate gochuu danda'uu qabna malaamala jechuudha. Hypothesis jechuun sana booda solution barbaadu data collect gochuu data arganne sana organize gochuu evaluate gochuu sanarraa ka'uudhaan ibsama yookaan immoo ibsa bal'aa kennuu fi dhumarratti conclusion irraa gahuu jechuudha research jechuun. So እንግዲህ research ማለት ያው problem define ከማድረግ ወይም ደግሞ ችግሩን ከማወቅ ይጀምራል ማለት ከዛ በኋላ hypothesis እንግዲህ ፎርሙሌት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ዳታ ኮሌክት አድርገን ኦርጋናይዝ አድርገን ኢቫሉዌት አድርገን አናላይዝ ካደረግን በኋላ ያንን ዳታ ኢንተርፕሬት አድርገን ወደ ኮንክሉዥን የምንመጣው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ሪሰርች ስንሰራ የምናልፈው ለማለት ነው። So when it comes to the characteristics of good research እንግዲህ አመሊ ሪሰርችን ሪሰርች ጋሪ ከንጀኑኒ አመሎታ ከመ አገርሲሰ prediction for future occurrence wanta gara fuldura ta'u tokko akeeku danda'u qabaachuu researchin tokko. So research emphasize the development of generalization of principle or theories that will help in predicting future occurrence. Yeah, taate gara fuldura jiru kan akeeku danda'u qabaachuu እንግዲህ predict የወደፊትን forecast ማድረግ መቻል አለበት research ማለት እንግዲህ ጥሩ ወይም ደግሞ የሪሰርች ዋና ባህሪ የምንላቸው አንደኛ prediction of future occurrence የምንለው ነው። ሁለተኛ ላይ direction toward solution ወደ መፍትሄ የሚያሳይ አቅጣጫ የሚሰጥ መሆን አለበት ነው። yes
akeekkachiisa yookaan immoo directionii kan nuuf akeeku ta'uu qaba jechuudha. Solutionii tokkoof kan furmaata rakkoo tokkoof. So research is direct toward the solution of the problem. Accuracy in observation, the description. Research demand accuracy observation, the description. Yeah, research gaafa hojjennu exactly sirriitti ilaaluu fi xiinxaluu barbaada jechuudha. Waan laalli sana immoo describe gochuu danda'u, ibsuu danda'u qabna jechuudha. ስለዚህ በደንብ ምልከታን ይፈልጋል። ምልከታ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በደንብ መተንተንንም ይፈልጋል ማለት ነው። ሪሰርች ይሄ አንዱ ባህሪው ነው። So base of research is experience. So research is based upon observable experience or empirical evidence. ሪሰርች እንግዲህ ኤክስፒሪየንስ ይፈልጋል ማለት ነው። yes ሙጣኑ በርባለች ወደ ሪሰርች ይጉንስ አመሎ ተሳገሰ ስተውክን ብራ ጋዘሪንግ ኦፍ ዳታ ያ ዳታ ሀራተ ቶክ ኮሌክቲቮቹን ባኢ በርባቻሪ ሆነ አመለሳ ከሰቹ ሶ ሪሰርች ሞድ ጋዘሪንግ ኒው ዳታ ፍሮም ፕራይመሪ ኦር ቤዚክ ሶርስ ኦር ዩዚንግ ኤግዚስቲንግ ዳታ ፎር ዘ ኒው ፐርፐስ ወዳ ሶ ዳታ ጅሩ ዳታ ሀራ ወካለ ሞ ፕራይመሪ ዳታ ሲጀኑ ሰነ ኮሌክቲቮቹ ወካሞ ሰከንደሪ ዳታ new purpose ዳታ ወካለ ሞ ካዩ ብራት ፈየደሙቹ so research is scientific program that tells about relationship between cause and effect. Yes, cause and effect የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሪሰርች ማለት እንግዲህ ምን ቢሆን ምን ይሆናል የሚለው ነው እንግዲህ so ማለት ማጥቷ ከንጀል ሰባቢ ቦአ kan akiku dandau ዳቹ ለሪሰርችን so the other one is research emphasize the development of generalization of principle of theories which help in prediction. Yeah, these all are the features of good research. Yeah, the other one is quest for answers. So research involves the quest for answers to unsolved problem. Yeah, you know DB in David Yokaraku Umatan Argan Furudaf kan hojjetamu dha research jechuun እንግዲህ መልስ ለማግኘት ካልተፈታ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሚሰራ ስራ ነው patient activity በጣም ማስተዋል በጣም ትግስት የሚፈልግ ነው ማለት ነው research. So research is carried by patient and careful activity. Yes, የፈኖ ጉዳ ኦብስ ጉዳ ዋንጋፈቱ ደች research jechuun. So social relevance, research for the sake of research is not research. Research always has social relevance. Yeah, research so research type of waan hojjetamu miti social relevance yookaan immoo furmaata waan tokko kan fiduu ta'uu danda'u qabachu. ስለዚህ research የሚባለው አንድ ችግር መፍታት ከቻለ ብቻ ነው የሚለው እዚህ ጋር ኦብጀክቲቭ እንደ ሎጂካል አላማ ሊኖረው ያስፈልጋል። yes ካዩ ቀባቹን ሳደርካ ሎጂካል ያ research strive to objective the logical applying every possible test to validate the procedure employs the data collected and the conclusion reached. There is also carefully designed procedure. Yeah, procedure imatasa kan design isa bareda ta'e qabaachuu qaba. Research activity are more than characterized by carefully designed procedure always applying to rigorous analysis and also need expertise. Yeah, beekumsa barbaada akkasuma namni fund research hojjechuu danda'u skill barbaada jechuudha. ስለዚህ ዕውቀት ይፈልጋል ዝም ብለን የምንሰራው አይደለም። ፕሮሲጀሩ ደግሞ carefully designed የተደረገ በትክክል ዲዛይን የወጣ ፕሮሲጀር ሊኖረው ያስፈልጋል ነው ሪሰርች። እንግዲህ ዝም ብሎ ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ ሪሰርች መስራት አይችልም ስኪል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ risk to discover develop and verify knowledge. Research is individual to discover develop and verify knowledge. And carefully critical inquiry is also another feature of good research. So research means a careful critical inquiry or examination seeking fact or principle, diligent investigation for ascertaining something. Now critically inquire kan mo gaafachuu danda'u xiinxalu waa tokko deebisuu waan haaraa tokko argachuudhaaf waan hojjetamu jechuudha. እንግዲህ አዲስ ነገር ለማግኘት የምንሰራው ካልሆነ ሪሰርች በራሱ ሪሰርች ላይሆን ይችላል ማለት ነውና እዚህ ጋር ሪስክ ዲስከቨር ዲቨሎፕ ኤንድ ቬሪፋይ ናውሌጅ የሚለው ናውሌጅን ቬሪፋይ ማድረግ መቻል አለበት። So the next one is all about classification of research. So the first class of research is known as basic research, also called academic research, pure research or fundamental research. Jannani kanani academic research, basic research or pure research, akkasumas fundamental research jenne qooduu dandeenya. Yookaan research kana bakka gurguddoo hedduutti qooduu dandeenya. Kanaaf basic research kan jennuuni is concerned with the development of theoretical framework for particular phenomena. Yeah, theoretical framework waan tokko dhugoomsuu yookaan immoo sakatta'uu dhugaa isaa baruudhaaf researchiin hojjetamu basic research jennaan jechuudha. It is solving confusing problem or question of theoretical nature. Yeah, theory tokko dhugaa ta'uu isaa kan itti mirkaneessinu jechuudha.
So the aim is to solving confusing problem and the solution of theoretical nature, and it aimed at generalization or formulation of theory, and this research concern for pure mathematics sound. እንግዲህ ቤዚክ ሪሰርች የምንላቸው ብዙ ጊዜ አካዳሚክ ሪሰርች ወይም ፒውር ሪሰርች በመባል የሚታወቃሉና እነዚህ ሪሰርቾች ብዙ ጊዜ ቲዮሪቲካል ፍሬምወርክ የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሪሰርቾች ናቸው በዋናነት እና ፒውር ማትማቲክስ ኮንሰርን የሚያደርጋቸው ጀነራላይዜሽን ለፎርሙሌሽን ኦፍ ቲዮሪ የሚይዙ ሶልቪንግ ኮንፊውዝድ ፕሮብሌምስ and question for theoretical nature ሶልቭ የሚያደርገው ሪሰርች በአጠቃላይ ቤዚክ ሪሰርች ይባላል። so this basic research concern with human behavior to make generalization ya why amalana motor tiyefane generalize gochu barban basic research analysis also already existing organized body of scientific knowledge, and it intended to expand the body of knowledge, the read to major scientific breakthrough. So these all are the picture of what what basic research. So and this research aims theory and discover the knowledge solely for the sake of knowledge. Yeah, ekum sama dabala targachu da yokan mo theory tokko prove gochu da fi research hujjetamu da basic research kan jemmin gochu እዚህ ባጭሩ የሆነ ዕውቀት ለማግኘት የሆነ ዕውቀት ለመጨመር የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ የምንሰራው ሪሰርች ቤዚክ ሪሰርች ይባላል። ሌላው አፕላይድ ሪሰርች ነው። አፕላይድ ሪሰርች ብንለው እንግዲህ is done with the intention of applying the result of finding for solving the problem. ያ የተገኘውን ግኝት የሆነ ችግር ለመፍቻ ቁልፍ የምንጠቀመው ሪሰርች ከሆነ አፕላይድ ሪሰርች እንላለን። እንግዲህ ሪሰርች ነው እየተሚዞኒ ፉርማታ ዋን tokko fiduu kan danda'u yoo ta'e yookaan immoo furmaata waa wayii fiduuf kan itti hojjennu yoo ta'e riሰርች sanaan applied research jennaan. Inni kun yeroo baay'ee practical problem solving irratti gahee guddaa taphata. And then this aim to finding solution for the problem that demands immediate solution or permanent answers. Xiyyeeffannoo kan deebii dhaabbataa tokko kan fiduuf hojjennu kan ta'u yoo ta'e solution waan tokko fiduuf kan hojjennu yoo ta'e akkasumas solution tokko kan rakkoo tokko hiikuudhaaf saffisaan kan barbaadamu yoo ta'e researchiin suni applied research jechuu ni dandeenya. This used to identify social, economic, political trend that affect particular institution. Yeah, dhaabbilee tokko economically, socially, politically waan tokko furuu kan barbaadu yoo ta'e applied research hojjetaa jechuudha. applied research የምንለው የግድ የሚሰራው ለምንድነው? አንድ ችግር ለመፍቻ መፍትሄ ወይም ቁልፍ ለማግኘት የሚሰራው ሪሰርች ነው። እንግዲህ አንዳንድ ኦርጋናይዜሽኖች ሶሻል ፕሮብሌም፣ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም፣ ፖለቲካል ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ይጠቀሙታል። አፋጣኝ መልስ ለማግኘት ስንፈልግ ይሄን ሪሰርች እንጠቀማለን ማለት ነው። አፋጣኝ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለማግኘት አፕላይድ ሪሰርችን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ሪሰርች is designed to solve a practical problem of modern world rather than acquire knowledge. አሁን እዚህ ጋር ዕውቀት ለማግኘት አይደለም፣ ዋናው ችግርን ለመፍታ ቁልፍ የምንሰራው ሪሰርች ነው ማለት ነው። እኒ ቤዚክ ሪሰርች ነው it is all about discovering the knowledge. ስትገሩ knowledge ያርገችሁ ለፎሶንታሊ ፎርማት ረኮ tokko kennuudhaaf kan hojjetamu jechuudha. So inni sadaffaan quantitative research jechuudha. Quantitative research is based on the measurement of quantity or amount. Waan tokko qabiyyeedhaan measure gochuuf yookaan madaaluudhaaf kan hojjetamu ta'e quantitative jennaani. It is systematic and scientific investigation of quantitative properties, phenomena and their relationship. So taateewwan lakkoofsaan ibsamuu danda'anii fi hariiroon isaa wajjin jiru maal fakkaata kan jedhu qo'achuudhaaf kan itti fayyadamu quantitative research jechuudha. Its objective is to develop and implement mathematical models, theories and hypotheses. Here mathematical model ni fayyadamna jechuudha sirriitti. Theory tokko develop gochuuf, hypothesis tokko prove gochuudhaaf mathematical model ni fayyadamu ni dandeenya jechuudha quantitative research keessatti. And involve survey and experiment fi survey ni hammata, and concentrate on measuring or counting, and involves collecting as well as analyzing numerical data and applying scientific tests. Kanaaf data nuti collect goonu kanneen lakkoofsaan ibsamuu danda'ani. Gaafa analyze goonu lakkoofsaan analyze goone statistical data testidhaan fayyadamne kan investigate kan goonu jechuudha. So quantitative research ስንል እንግዲህ ምን ማለታችን ነው? በቁጥር መግለጽ የሚቻል ወይም ደግሞ በቁጥር መግለጽ ማግኘት መሰብሰብ ዳታውን ወይም ደግሞ አናላይዝ አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችል ከሆነ ኳንቲታቲቭ ሪሰርች እንለዋለን። ይሄ ብዙ ጊዜ ማትማቲካል ሞዴሎችን፣ ቲዮሪዎችን እና ሃይፖቴሲሶችን ይጠቀማል። ያ ብቻ ሳይሆን ሰርቬይ እና ኤክስፐሪመንት የምንላቸው እዚህ ስር የሚካተቱ ናቸው። ካዳ የሰበሰብናቸው ቁጥሮች፣ ቁጥራዊ አሃዞችን አናላይዝ አድርገን በኑሜሪካል ዳታ ኤክስፕረስ የምናደርግ ከሆነ
quantitative data ወይም ደግሞ quantitative research እንለዋለን ማለት ነው። The other one is qualitative research ነው. As the name indicates, it is a qualitative phenomena. Wanta lakkoofsan hin ibsamne dha kun immoo qualitative gaafa jennu. It's important in behavioral science. Yeroo baay'ee school of behavioral science tu kana fayyadamu. Yes, attitude, human behavior, personality, interest, motivation isaa beekuudhaaf research kanaan fayyadamu. So this type of empirical inquiry that entail purposive sampling for gathering data and involves in deep interviews, group discussion, project technique, observation, case research. Yeah. Researching qualitative research jennuun kuni yeroo baay'ee kan lakkoofsaan hin ibsamnedha. Kanaaf lakkoofsaan hin ibsamu jechuun wanta nuti sirriitti observe goone sunii fi taatee nuti ilaalle sanarratti hundaa'uudhaan wantoota garaagaraa ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf personality namaa, motivation namaa, interest namaa, attitude namoonni qaban, especially behavioral science isaanii qo'achuun ni danda'ama jechuudha. Qo'achuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo baay'ee gaafa qualitative research fayyadamnu interview faa group discussion projective technique and observation yeroo baay'ee ni fayyadamna jechuudha akka methodology of research jechuudha. So the methodology of research mainly concentrated on what interview, group discussion, project technique, observation and what case research. So exploratory research are there. That is unstructured, informal, that is undertaken to gain background information. Yeah, የሆነ background information ስንፈልግ ማወቅ ስንፈልግ የምንጠቀመው ነው exploratory research የምንለው። explore ማድረግ መፈለግ ማለት ነው። explore ጎቹን በርባዱ background ያንተ እኮ ጋፋ ቢኩ በርባንዴ ማልጎና ዋይ ሰን explore ጎና that is known as exploratory research and does not have formalized state of objective, sample plan, and questionnaire. Formally, it's informal type of research. It can conduct when the researcher does not know how much about the problem and need additional information or desire new or recent information. Kanaf rakkoo sana sirriitti hin beeknu taanaan yeroo baay'ee exploratory research kana fayyadamnee waa'ee rakkoo sanaaf information gahaa barbaadu dandeenya jechuudha ta'a research kana. So and this consists of going to the library, reading published secondary data, asking customers, salesperson, acquisitions for their opinion about the company to produce product, service, price, or simply observing everyday company practice. Yeah. Malonni data ittiin collect goone yookaan immoo exploratory research ittiin hojjennu dubbisuutiin ta'uu danda'a. Secondary data namoota gaafachuutiin, especially maamiltoota gaafachuutiin, warra gurgurtaa irratti hojjetan gaafachuutiin ta'uu danda'a. Gatii isaanii ilaaluutiin, product isaanii, service isaan kennan. Yes. Akkasumaan ilaalchumaan data keenya generate gochuu dandeenya. So this one is a systematic but is very flexible in that allows the researcher to investigate with whatever the sources he or she desires to the extent he or she feels necessary in order to gain good feel of problem at hand. So the other one is descriptive research. And descriptive research is includes surveys and fact finding, the increase of different kinds. Dhugaa waan tokko gaafa barbaadnu sarvii fayyadamuutiin researchiin hojjetamu descriptive jennaan. Ibsuu jechuudha, ibsa kennuu jechuudha. So the purpose of descriptive research is to state affairs that exist as present. Akkuma jirutti taatee sana ibsuun descriptive research jennaan. So it's social science, business research and the term ex post facto used for descriptive research studies. The main characteristics of this method is to research has no control over the variable. The research can only report what has happened and what's happening. Yeah, waanuma laallu maaltu ta'aa jira, maaltu ta'uuf deema kan jedhu exactly laallee waanuma sana ibsuudha malee organized research ta'ee kan dataan ittiin collect ta'uu miti jechuudha. So and this research seeks to measure the frequency of shopping, preference of people, similar data, and sets out to describe and interpret what is. The aim is to describe the state of affairs as it exists. Taatee waan tokko akkuma jirutti gabaasuuf yookaan ibsuuf descriptive research fayyadamna jechuudha. እንግዲህ descriptive research የምንለው ብዙ ጊዜ አንድን ነገር ካየን በኋላ የዛን እውነታ በደንብ አድርገን ካየን ከተመለከትን በኋላ ለመግለጽ እንዳለ ለመግለጽ የሚጠቀመው descriptive research ነው ማለት ነው። ገላጭ ነው ማለት ነው። ሌላው casual ነው. So as the name indicates, casual research is it aims to establish cause and effect relationship. Yes. Maanni jennaani kana sababa bu'aa irratti hundaa'uudhaan research hojjetamu jennaan casual research.
ድርጊትና ውጤቱ ምንድነው የሚለው ላይ ዲፔንድ ሆነን የምንሰራው ሪሰርች ነው። so the researcher go beyond just describing the cause but to analyze and explain why something is happening. Also called explanatory or analytical research, and aim to understand events by discovering and measuring a causal relationship. So this causal relationship build on both exploratory and descriptive research and determine accuracy of the theory, tests, theories and principles. So causal research akkuma reefu dubbachuu yaadde cause and effect yookaan sababa bu'aa irratti qofa osoo hin taane wanti sababa sana fide maayinni bu'aan argame immoo maayinni kan jedhu sirriitti analyze gochuudhaan ibsuu danda'u qaba jechuudha. karaa biraatiin riisarchii kana maal jennaan explanatory research yookaan analytical research jechuun ni dandeenya jechuudha. Riisarchiin kun yeroo baay'ee maal godhaa theory jiru test godhaa, hypothesis jiru test godhaa, principle jiru tokko immoo test gochuun develop gochuu keessatti gahee guddaa qabaachuu. ስለዚህ ካዥዋል ስንል መነሻ ውጤቱ ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው የተገኘው ውጤት ምንድነው የሚለው በደንብ የሚያጠና ነው። ያ ብቻ ማጥናት ብቻ ሳይሆን ከዛ ላይ በመነሳት በደንብ ነገሮችን አናላይዝ በማድረግ የዚህ ነገር መንስኤው ምንድነው ውጤቱስ ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚለው በደንብ አድርጎ አናላይዝ የሚያደርግ ቲዎሪዎችን ቴስት የሚያደርግ ፕሪንሲፕሎችን ዲቨሎፕ የሚያደርግ የሪሰርች አይነት ነው ማለት ነው። That provide evidence to support or refute the explanation or prediction. So the motivation for research, the factors are as follows. Research ለመስራት የሚያነሳሱ ምንድነው እንግዲህ ታዲያ ማልቱ ነው ከካሰም research ወጀቹላ so motivation, this factor as follow: one, interest for unknown. Human being has a natural interest of curiosity or eagerness. Yeah, interest in being near to go to namni kuni wantoota garagara beeku ni hawa keessa isaatti jechuudha. Yeroo qabatama maal akka ta'e hin beekamu. Gaafa akkas ta'u suni interest for unknown jenna jechuudha. Search for cause and effect relationship. Yes, nothing can be happen without reason. Yaa wanti tokko sababa malee uumamu jennee gaafa kaan gaafa xiyyeeffannu riisarchii hojjetamuun dirqamachuudha hojjechuudhaaf nu kakaasuu danda'a. Interest in novel and unusual. Many sudden novel unusual event happen in human life or nature. Which does not fit in any normal logic. Yeah, wanti haarofti tokko wanti nuti beekne tokko gaafa uumamu kun maaliif uumamuu danda'e jennee riisarchii hojjechuu ni dandeenya. Isaan kunneen wantoota nu kakaasuu danda'anidha jechuudha. So there is also refinement of technique of research. There are different techniques of research. Each technique has its own merit and demerit. So refinement techniques of research gaafa jennu research tokko methodology hedduutu jira, teknikoota hedduutu jira. Teknikoota sana keessaa kan sirrii ta'e yookaan immoo kan nuuf tolu filachuu danda'u qabna jechuudha. Maaliif teknikni hundi advantage fi disadvantage mataa isaa waan qabuuf jechuudha. Other motive kanneen jennu fakkeenyaaf there are so many other motives also behind the research. The desire to intellectual satisfaction of doing creative work. Waan haaraa tokko kalaquun yeroo baay'ee satisfaction waan dabaluuf inni kunis researchiidhaaf nu kakaasuu danda'a. The desire to get respect in society. Kabaja argachuuf namni researchiin hojjeta. The desire to get research degree. Barnoota keenya itti eebbifamuuf researchii ni hojjan. So there is a desire to render some kind of service to society. Hawaasadhaaf sarviisii wayii kennuudhaaf. Unsolved problemii garaagaraa solve gochuudhaafis. And however motivation depend upon nature, scope, quality, depth and the time of the limit of the research. Kanaaf yeroo baay'ee motivationiin nature research, scope, the quality, depth fi time limit irrattis ni hundaa'u jechuudha. እዚህ ጋር እንግዲህ በአጠቃላይ ሞቲቫችን ምንድነው ሪሰርች ለመስራት ሊያነሳሳን የሚችለው የሚል ነው። አንዳንዴ ማናውቀው ኢንተረስት ከውስጣችን ሪሰርች እንሰራ ሊገፋፋን ይችላል። ፍላጎት በቃ የውስጣዊ ፍላጎት ራሱ ሪሰርች እንሰራ ያደርጋል። ሌላ የአንዳንድ ነገር መነሻውን ለማወቅ አንድ ነገር መነሻ ለማወቅ ኮዝ እንደ ኢፌክት ሪሌሽንሺፑን ሪሰርች እንሰራለን። ሌላው ኢንተረስት ኦፍ ኖቨል አዲስ ነገር ለማግኘት ሪሰርች እንሰራለን። ሪፋይንመንት ኦፍ ቴክኒክ ካሉ ቴክኒኮች ውስጥ የተሻለውን ቴክኒክ ለመምረጥም ሪሰርች እንሰራለን። ሌሎች ልዩ ተነሳሽነት ሊፈጥሩ የሚችሉ ምንላቸው ለምሳሌ ኢንተሌክቹዋል ሳቲስፋክሽን በደንብ በቃ ውስጣዊ ደስታ ለማግኘት በማህበረሰቡ ክብር ለማግኘት ዲግሪያችንን ለመመረቅ እንግዲህ ማንኛውም በዲግሪ ይሁን ማስተርስ ወይ ፒኤችዲ ሪሰርች ይሰራልና ያንን ሪሰርች ካልሰራ አይመረቅም። ያን ለመመረቅም እንሰራለን። አንዳንዴ ለማህበረሰቡ ሰርቪስ ለመስጠት ያልተፈቱ ችግሮችን ለመፍታት ነኝ
ሪሰርች ለመስራት የሚያነሳሱ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ይህንን በሙሉ ሞቲቬሽን ግን ዲፔንድ የሚያደርጉት ኔቸር ኦፍ ሪሰርች፣ ስኮፕ፣ ኳሊቲ፣ ዲፕዝ እና ታይም ኦፍ ሊሚት ኦፍ ሪሰርች ላይ እንደሆነ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። So research process, proceeding for research maybe not be needed in for situation. Look, here a precondition for research. So research may not be needed in for situation. Sanan afran kunnin researchin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf information is already available. Information in durumattu jira taanaan information in nuti dabalannu research sanaan argannu hin jiru taanaan research hojjechuun hin barbaachisu. Inni lammaffaa there is lack of time. Sa'aatiin hin jiru taanaan research hin hojjetamu. Resource gahaa hin qabnu taanaan ኮስትን isaa ቫልዩን አርገሙራ kan ጫሉ ይወጣ ሪሰርች ነው ጀመረው። ስለዚህ ሪሰርች እንዳንሰራ የሚያደርጉ አራት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። አንደኛ መረጃው በራሱ መጀመሪያውኑ ካለና አዲስ መረጃ ማናገኝ ከሆነ ሪሰርች አንሰራ። ሁለተኛ ጊዜ ከሌለ ሪሶርስ በቂ ከሌለ እና ደግሞ የምናወጣው ወጪ ከምናገኘው ትርፍ ያነሰ ከሆነ ሪሰርች አንሰራ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ሪሰርቹን ለሚሰራ ሪሰርች እንሰራ ደግሞ እነኝ ብዙ ፕሮሰሶችን ይከተላል ማለት ነው። እንግዲህ ሳንን ከኒናል ሪሰርችን ይወጀታማ ጋፈ ሪሰርችን ይወጀታማ ፕሮሰስ ይመታሳ ቀበች ተቆፋ define or determining the research problem. Yeah, first step is always defining research problem. Yeah, problem into gujirachu qaba problem sana addabasun ba'i murtisa sana boda formulation of hypothesis yokamo establishing objective qabachu qabna research question qabachu qabna hypothesis formulate gochu dandau qabna. Ini sadafa research design. Yes, design matasa qaba research fakkinya exploratory, descriptive, casual research. Again, developing instrument for collecting data or data collection forms. Then data collection or collecting data, analyzing data, determining the implicit of finding, and then making recommendation. So, sanan kun step bot research research kamu kesat dinaf nechu. Injal kaba problem define gochu. Problem injiru tana research injiru. Problem sana sirritti define gochu nemo solution isa ka percentage antam argannetti ilaalama jechu. Nilamafaa akkuma jenne hypothesis research question fi objective formulate goon research sana design baafna instrument itti data collect goon kan data collection form isa adda baafanna sana booda data keenya collect goon jechuudha. Erga collect goone booda data kun analyze ta'uu qaba jechuudha. Analyze erga goone booda implement or implication and finding keenya maal goon ibsuu danda'u fi final recommendation kennuu danda'u qaba jechuudha. እንግዲህ እነዚህ ስምንቱ በዋናነት ማንኛውም ሪሰርች ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ቅደም ተከተሎች ናቸው። መጀመሪያ ችግሩን መለየት ነው። እንግዲህ ችግሩን ከለየን በኋላ ሃይፖቴሲስ ፎርም እናደርጋለን፣ ኩዌስችን ፎርም እናደርጋለን፣ ኦብጀክቲቭ ስታብሊሽ እናደርጋለን። ይሄን ካደረግን በኋላ ዲዛይን እናወጣለን ለሪሰርቻችን። ምን አይነት ሜቶዶሎጂ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ዳታ ኮሌክሽን ሜቶዶሎጂን ፎርም እናደርጋለን፣ ዳታውን ኮሌክት እናደርጋለን፣ አናላይዝ እናደርጋለን፣ then determining implication, the finding, finally recommendation እናስቀምጣለን ማለት ነው። So እነኚህ እንግዲህ ዋናው ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ናቸው። ስለዚህ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ላይ ያየነው እንግዲህ ይሄንን ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ሪሰርች ለምን ይሰራል? ስንት አይነት ሪሰርች ታይፕ አለ? ሪሰርች መስራት የማያስፈልገው መቼ ነው? ሪሰርች ስንሰራስ ቅደም ተከተሉ ምን ይመስላል የሚለው በደንብ ያየን ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቻፕተር እንሄዳለን ማለት ነው። ቻፕተር ይተኮፋ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ቢፋካናም ጥሙሬራ ቻፕተር ለማፋ ይከሞ ቻፕተር ይተኮፋ ከነራት ኢንትሮዳክሽን ፓርት ይላልራ ካኩ ሪሰርች ይላልራ ሪሰርችን ማራከቴ ሪሰርች ወጀቹን ማሪፍ አከበርባችስ ወንቶታ ሪሰርች ወጀቹፍ ነው ከካሱ ለንደ ማራከታኒ ሪሰርችን አዴምስ እኒ ፎሎ ጎዶ ይባልሙ ፕሮሲጀር እኒ ኬስ ደርቡ ማራከቴ ይላልራ እዚህ ነው በቆና ለማፋላላችሁ So when it comes to chapter 2, it is all about research problem and hypothesis formulation. Kanaf bokonna lamafa why research problem is hypothesis formulation ilaalachu da research problem jechu mal jechu. So the problem is everywhere around us, and it even lays at our doorstep, in our garden. Yes, human nature is so complicated that a problem solved for one individual may still exist for another individual. A problem solved for one class, school, teacher, situation, system, time, etc. still remain a problem for another class or school. So a problem can be wherever, yes.
So maal jechuudha problem jechuun rakkoodha. Ingidihi rakkoo maayinni eessatti argama? Rakkoon bakka hundattuu argamuu danda'a. Yes, balbala keenya keenyatti, mana keenya keessatti, naannoo keenyatti, yes, gaardan yookaan compound keenya keessatti, iddoo keenya keessatti rakkoon jiraachuu ni danda'a jechuudha. Maaliif rakkoon namarraa badeetu hin beeku jechuudha. Namni erga jiraate rakkoonis jira jechuudha. Namaaf rakkoon waliin jiraatu jechuudha. Uumamtumti namaatu rakkoorra bilisa kan ta'e miti jechuudha. እንግዲህ ችግር የትም አለን። ችግር የትም ይኖራል። በየቤታችን፣ በየመንደራችን፣ በየጎረቤታችን፣ በየአጥራችን ውስጥ ችግር አለ። ያንን ችግር እንዴት ነው ታዲያ የምንፈታው የሚለውን የምናጠናበት ነው እንግዲህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ። and human nature is complicated and the problem is solved to one individual may exist to another. kana jechuudha rakkoon nama tokkoof hiikame rakkoo nama biraatiif illee hiikame jechuu hin dandeenyu. Keenyaaf mana barumsa tokko keessatti rakkoon hiikame mana barumsa biraati immoo rakkoon sun jiraachuu danda'a jechuudha. Rakkoon sun jiraachuu danda'a. ስለዚህ የአንድ ቦታ ችግር መፍታት የሁሉንም ችግር ይፈታል ማለት አይደለም። አንድ ቦታ ያለው ችግር ሌላ ቦታም ሊኖር ይችላል። እዚህ ስንፈታ እዛ አለ ማለት ነው። እንደዛ በዛውድ ነው መርዳት ያለብን። we become habitual of living in the age of problem. This means we are so much surrounded by the problem that suffer from problem blindness. እንደውም አሁን በዚህ ሰዓት በቃ በችግር ዓለም ወይም ደግሞ የችግር ዘመን በመባል ተላምደን የምንኖረው በችግር ውስጥ ስለሆነ አካባቢያችን ተከቦ ያለው በችግር ስለሆነ ምን ይለዋል እንደውም ፕሮብሌም ባይላንድነስ የሚባል ችግር እንዳለብን ነው የሚነግረን። ናፍ ነው ሁሉምቱ ኡምሪ ረኮ ወካን ሞ በራራኮ ከይሰ ጀራቹ ረኮ ከረቶኮን ጋር ይከው ከራብራት ረኮን ኡመሙ ስለደንደው ገባውመት ፕሮብሌም ብላይንድነስ ጀኔ ሁዳቹ ደንደኛቹ ለበራ ከይሰ ጅሩ ካን So what is problem? Mare problem jechu mal jechu. Problem is any obstacle which hinders our path to regard as a problem. The problem is an obstacle in the path satisfying our need. John Goffrey defined as any obstacle that in our path in the satisfying our need. Nafu problem jechu no karrakochun obstacle bakka nuti yaanne irra akkan geenye nu godhuudha jedha John Goffrey. And the problem is a question which is to be solved. John G. Thornsand immoo maal jedha problem jechuun gaafii deebii barbaadu yookaan deebii barbaadudha jedha jechuudha. ስለዚህ ፕሮብሌም ምንድነው? ችግር ምንድነው? ስለ እንግዲህ ችግር እንቅፋት ነው የሚለው እዚህ ጋር አንድ ቦታ ለመድረስ ወይም ደግሞ አንድ ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርገን ኦብስታክልስ ችግር እንለዋለን ይላል። ይሄንን ሲፈታው ጆን ጎፍሬ ምንድነው የሚለው እንግዲህ ችግር ወይም ደግሞ እንቅፋት ሊሆን የሚችልና እኛ የምንፈልገው ፍላጎታችንን እንዳናሟላ የሚያደርገን ነገር ችግር ነው ብሎ ይፈታዋል። ጆን ቶርንሳንድ ደግሞ ምንድነው የሚለው ፕሮብሌም ማለት መልስ የሚፈልግ ጥያቄ ማለት ነው የሚለው እዚህ ጋር። So problem is a question proposed for a solution. Generally speaking, problem exists when there is no available answer to some question. ስለዚህ አንዳንድ ጥያቄዎች መልስ የማይኖረን ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮብሌም ማለት እንግዲህ መልስ የሚፈልግ ችግር ነው ማለት ነው የሚለው ጆን ታውንሰንድ። So problem is a question proposed for solution. Generally speaking, problem exists when there is no available answers. Kanaafuu gaafii deebii barbaaduudha. Rakkoo kan jennu yoo ta'e rakkoon kan jiraatuu fi yoo gaafiin deebii dhabe jiraate jechuudha. John Townsend. So problem well defined. A problem well defined is a problem half solved, and a good definition is necessary if the research is to contribute to the solution of the problem. Yeroonna problem tokko sirriitti define gochuun half of solution akka argannetti ilaalama. Kanaaf good definition qabaachuun yookaan hiikaa sirrii problemii sanaaf kennuun almost problemiin suni akka furmaata argachuu akeektuu sirriidha jechuudha. So a bad definition damage the entire project from the start and guarantee that subsequent research effort will be proved useless. Kanaaf problemii sana sirriitti hin hiiknu yookaan immoo badly define goona taana akka adeemsi nuti irra deemnu yookaan karaan irra deemnu suni furmaata akka hin finne beekuun baay'ee barbaachisaadha. So problem mean a gaps which can occur and when there are a difference between the current condition and the preferred. In other words, this is a gap exists between the way things are now and the way things could be.
So problem is better wrong or need attention. ስለዚህ ፕሮብሌምን ማዘላ ጋፕ ኑቲ አረረ ጅሩፊ ጋፕ ኑቲ ቦሩ ታኡፍ በርባን ጅዱት ጅሩ ሱኒ ረኮዳቸው ከናፍ ረኮሰን ስርቲ ሂኩን ባኢ ሙርቴሳ ከተ ኑቲ ማቹ ስለዚህ ዛሬ ያለንበትና ነገ የምንደርስበት ማከል ያለው ኦብስታክልስ እንግዲህ ፕሮብሌም የምንለው እሱ ነው ማለት ነው። So source of problem ታዲያ መዲ ፕሮብሌሚ ማልፋ ታው ደንዳ so one is personal experience. Don't undervalue your everyday experience or encounter as a worthwhile problem for investigation. Yeah, source of research problem አንዱ personal experience. Yeah, ሁለተኛው ደግሞ practical experience. Research get plenty of idea to formulate research problems from their activities and exercise or experience. እንግዲህ practical experience develop እያደረግን ስንሄድ አንዳንድ ችግሮችን ፈልፈለን እናወጣለን ማለት ነው። ናፍ ኤክስፒሪየንስ ጋር ሆረቻ ዴም ረኩለ ጅረኒስ ባሳ ዴም ነች ለገና ፕሮብሌም ይሰነ ባሱዳፍ ኒደንደኝቹ ለጋፍ ኤክስፒሪየንስ ጉዳይ አድርገን ከሱማስ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ለማንኮዲ ባይ ሙርቴሳላ ክሪቲካል አፕሬዛል ኦፍ ሊትሬቸር ያ ጆርናሊ ገራገራ ጋፋ ዱብስ ሳነራ ረኩ አርገቹ ደንደኝቹ ፕሪቪየስ ሪሰርች ያሲንድሮ ሆጀተመራይ ኤግዚስቲንግ ቲዮሪ ጅሩራ ኮንሱመር ፊድባክ ያ ከስተመሪ ኬኛ feedback is allu kenanirra a source of research problem yargachu dandenya performance improvement activity. Yes, the performance improvement activity also known as quality improvement activity are used to improve the process and outcomes to meet regulatory requirements. Annan kunnin source of problem or research problem itaw dandachu research problem or critical appraisal research journalota amandro hojjetaman laalutini research asindro hojjannerra theory to jiranirra customer yokan mumamiltota feedback isan kenanirra fi performance improvement activity ra research problem yargachu nidendenye ስለዚህ የሪሰርች ፕሮብሌም ምንጮች እነማን ናቸው ሲባል እንግዲህ አንደኛ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ሁለተኛ ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ነው ሶስተኛው ደግሞ ክሪቲካል አፕሬዛል ፎር ሊትሬቸር ካውንቲት የተሰሩትን ጆርናሎች በደንብ አድርገን አፕራይዝ በማድረግ ካውንቲት የሰራነው ሪሰርች ካለ ቲዮሪዎቹ በራሱ የደንበኞቻችን ፊድባክ ፐርፎርማንስ ኢምፕሩቭመንት አክቲቪቲ የምናደርገው ይሄ በሙሉ የሪሰርች ፕሮብሌም ሶርስ ሊሆን የሚችል ነው ማለት ነው። social issue, yes, brainstorming, focus, exposure to field situation, yes, consultation with expertise. እንደዚህ ነኚህ ተጨማሪ ናቸው። social issues and sometimes topic are suggested by moral, global, contemporary social or political issue relevant to human health care community. So this also another source of what research problem. Brainstorming session are a good technique to find a new question where the intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more idea of formulate good research. Brainstorming jechuun እንግዲህ hiriyyoonni lamaa fi sana ol ta'an gaafa bakka tokko ta'anii discuss godhan probleemii tokkoon argee tokko arguu danda'u waan ta'eef bifa sanaan source of research uumuu ni danda'u jechuudha. Inni biraa folklore common belief could be right or wrong. For example, general belief that studying just before the test decrease score. yaa folklore barmaatileen garagaraa wanti dhugaan jiru maayin sobni maayin kan jedhu fakkeenyaaf qorumsa dura dursinee qo'achuun bu'aa filnu keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'a yaadotilee akkasii madda research ta'uu danda'a. Exposure to field situation. During field exposure, researcher get variety of experience which may provide plenty of research problem. Hojii field kan hojjennu yoo ta'e waan arginurra research problem argachuu dandeenya. So consultation with expertota garagaraa yookaan wantoota namoota beekumsa qaban irratti isaan sunniin madda research ta'uu danda'a. Interdisciplinary perspective identifying problems that form the basis for the research study can come from academic movement, scholarship originating discipline outside your primary area of study. Namoonni naannoo keenya irratti yookaan immoo hojii keenya keessa hin hojjenne iyyuu madda research ta'uu danda'u. Interdisciplinary perspective jennuun kana ለዚህ ተጨማሪ ናቸው እንግዲህ ማህበራዊ ቀውሶች በራሱ ብሬንስቶርሚንግ አንደጋ ሆነን ከጓደኞቻችን ጋር ዲስከስ ማድረግ አስተሳሰቦች ፊልድ ላይ የምንሰራቸው እንቅስቃሴዎች አንዳንድ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች ላይ የምናገኘው ምክርና የፊልዶች ወይም ደግሞ ዲሲፕሊነሮች መያያዝ ወይም ደግሞ እርስ በርስ የመያያዝ ነገር
ይሄ ራሱ ችግር ወይም የሪሰርች ምንጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So guideline for the research problem: is the problem researchable, and what are the religious, Christian or Muslim, which is better? Is God is good? Is the problem significant? Is the problem new one? The answer already available. Yeah. So here guideline for research problem: is the problem researchable? jalqab problem ti jiru sunu researchably da mokkam research in isaaf barbaachisamu barbaachisu kan jedhu beekuu qabna. Fakkeenyaaf what about religion, Christian or Muslim, which is better? Is the God good? Isaan kun nama research barbaadan jechuudha. Is the problem significant? Research jechuun problem sun baay'ee murteessaadha, barbaachisaadha. Problem tu sunu haaraa moo asin dura hojjetameera. Is the answer already known? Deebii qaba problem sun asin dura jira taanaan hojjechuun hin barbaachisu. Is the problem visible for a particular research? Barbaachisummaan isaa maal fakkaata? While the problem may be good one, some of the questions that could be raised are: do I have the necessary competency to plan, carry out the study? Yeah, beekumsa gahaa qabaachuu keenya beekuun nurra jira. Do I know enough about this field? Beekumsa gahaa, yes, akkuma jennu. The pertinent data accessibility, daataan jira gahaan. Are valid and reliable data gathering device or procedure? Yes. I have a necessary financial resource qabna, yeroo qabna, enough time qabna kan jedhu isaan kanneen xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna jechuudha. ስለዚህ አንድ ሪሰርች ጋይድላይን ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ጋይድላይን ኦፍ ሪሰርች ፕሮብሌም ስንል ምንድነው? አንደኛ ፕሮብሌሙ ራሱ ሪሰርቸብል ነው ወይ? ለምሳሌ ሙስሊም ነው ክርስቲያን የሚሻል ብለህ ሪሰርች መስራት አይጠበቅብህም። እግዚአብሔር ጥሩ ነው መጥፎ ብለህ መስራት አይጠበቅብህና እንደዚህ ያሉ ኬዞችን ለሪሰርች ውጪ ታረጋለህ ማለት። ሌላ ፕሮብሌሙ ራሱ አስፈላጊ ነው ወይ? አዲስ ነው ወይ? መልሱስ አለ የለም? ኮምፕሊት አስፈላጊ ነው ወይ? አሁን በጣም ከኢኮኖሚ አንፃር ከኦፕሬሽን አንፃር ቪዚብል ነው ወይ? ኢኮኖሚክ ቪዚቢሊቲ yes፣ ፕራክቲካል ቪዚቢሊቲ ኦፕሬሽናል ቪዚቢሊቲውን በደንብ ማየት አለብን ማለት ነው። በእኛ አቅም የሚደረስ ነው ወይ? ተደራሽነቱን ማለት። ሌላው ፕሮብሌም በራሱ ትክክለኛ ፕሮብሌም ነው ወይ? ይሄን ስንል ለምሳሌ ኮምፒተንሲው እኛ እውቀቱ አለን ለመስራት ለኛ ፊልድ አስፈላጊ ነው፣ ዳታስ እናገኛለን፣ ዲቫይስ እንደ ፕሮሲጀሩ ምቹ ነው፣ ፋይናንሻል አለን፣ የጊዜስ በቂ ጊዜ አለን የሚለውን በደንብ አድርገን መጀመሪያ መመርመር አለብን ማለት ነው ከመስራታችን በፊት። So the next one is hypothesis, research hypothesis, objective question and the research question. So research objective, the research objective indicate what the research hopes to accomplish and inform what the researcher wanted to attain through the study. So research objective gaafa jennu kaayyoon nuti galma ga'uu barbaadnu maayini አንጆን ቤኩ ምንድነው ዓላማችን ምን ለመፍታት ነው የምንሄደው የሚለው ኦብጀክቲቫችን ነው። ሶ ኦብጀክቲቭ should be numbered በቁጥር መቀመጥ አለበት። ስንት ኦብጀክቲቭ ነው ሴት የምናደርጋቸው? yes and the word should be clear and complete and specific. yes ለኩብሳሪ ሰሙ ደንደው ቀባ ባይ ክሊር ተው ደንደው ኢፋ ከንተ ተው ደንዳ ጉቱ ተው ደንዳ ስፔሲፊክ ሞተው ደንዳ ቀባ should communicate an intention of the researcher ያ ካዩኒ ሰማይን researcher ማልበርባዴ ከንጀሉ ከኑ ኢብሱ ደንደው ቀባ should contain a focus on aspect of the project and action oriented tawqa action oriented word dan fayyadamu qabna jechuun should start with a phrase such as to determine, to examine, to find out, to ascertain, to measure, to explore. yeah search objective gafa kenyo ka gafa baresin to determine, to explore, to find out, to ascertain, to measure, to explore jenne egalu dandau qabna jechuun ለዚህ ኦብጀክቲቫችን ሁሌ በቁጥር መገለጽ አለበት። በጣም ግልጽ መሆን አለበት። የሪሰርቸሩን ኢንቴንሽን ሊነግረን ያስፈልጋል። ፎከስድ መሆን አለበት። እንደ አክሽን ኦሪየንትድ ደግሞ መሆን እና የምንጠቀማቸው ወርዶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ስንጽፍ to determine, to examine, to find out, to ascertain, to measure, to express, to explore እያል መጻፍ መቻል አለብን ማለት ነው። So research question የሚለው ደግሞ ምንድነው? So research question is refined statement of specific component of the problem and this research question express the research objective in terms of question that can be addressed by research. Hypotheses are more specific than research question. አሁን research questions እንግዲህ research
ሪሰርቻብል የሆኑ ጥያቄዎች ለሪሰርቻችን የሚያስፈልጉን ጥያቄዎች ነው በስቴትመንት ፎርም የምናስቀምጠው ማለት ነው። ኦብጀክቲቫችንን በኩዌሽን መልክ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሃይፖቴሲሳችንን በጥያቄ መልክ ማስቀመጥ ነው። ሶ ሪሰርች ኩዌሽን ጋፊ ሪሰርች ሰናችሁ እና ሪሰርች ይቻ ኦብጀክቲቭ ኢሳ ቢፋ ጋፊቲን ሃይፖቴሲስ ኢሳ ቢፋ ጋፊቲን ጋፋ ባሪስ ነው እቹ አማሊ ሳማን ጉድ ሪሰርች ኩዌሽን ከንጀኑ ስፔሲፊክ ታውቃባ ክሊር ታውቃባ ሪፈር ቱ ፕሮብሌም ኦር ፌኖሜና reflect intervention in experimental research and note that a target group of the participant achi set participant on warronni qooda fudhatan eenyu faadha akka ta'e kan ibsuu danda'u ta'uu qaba jechuudha research question gaafa jennu. Sana booda formulate hypothesis goona jechuudha. Formulation of hypothesis. So the word hypothesis is made up of two words, Greek word hypo plus thesis. Hypothesis or hypo means tentative or subject to verification. Thesis means statement about the solution of the problem. Yaanaf jecha hypothesis jedhu jecha Greek hypo fi thesis jedhu irraa dhufe jechuudha. Hypothesis jechuun tentative yookaan subject to verification. Deebii waan barbaadu jechuudha. Deebii kan barbaadu yookaan yeroodhaaf tentative permanent jechuudha. Thesis means statement of solution of the problem. Hiika yookaan formaata problem sana jechuudha. So hypothesis is a tentative generalization of validity to which remain to be tested. It is the most elementary stage of hypothesis, maybe any hunch, guess, imaginative idea which becomes a base for further investigation. Another hypothesis again, tentative generalization is found. Danda inni kun garuu gasii dhugaa miti border line kan prove gochuu dandeenyu karaa researchiitiin jechuudha. So እንግዲህ ሪሰርች ጥያቄ ምን አይነት ባህሪ ያለው ብለን ስንል ልክ እንደ ኦብጀክቲቭ ስፔሲፊክ መሆን አለበት፣ በጣም ግልጽ ክሊር መሆን አለበት፣ ፕሮብሌም ኦር ፌኖሜና መሆን አለበት፣ ይሄን መግለጽ መቻል አለበት። ኢንተርቬንሽን ኦፍ ኤክስፐሪመንት ሪሰርች እንደ ታርጌት ግሩፕ ፓርቲሲፓንት ማወቅ መገለጽ አለበት። ከዛ በኋላ ሪሰርች ኩዌሽናችን ካረግን በኋላ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ የሚለው ቃል እንግዲህ ከግሪክ ሁለት ቃል ነው የመጣው፣ ሃይፖና ቴሲስ። ሃይፖ ማለት መላምት ጊዜያዊ የሆነ መላምት ማለት ሲሆን ቴሲስ ሲሆን ማለት ደግሞ መፍትሄ ለችግሩ መፍትሄ ማቅረብ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖቴሲስ ብዙ ጊዜ ለችግሩ ጊዜያዊ መፍትሄ የምናስቀምጥበት ነው፣ ገስ የምናደርግበት የግላችን ምልከታ የምንሰጥበት ሂደት ነው ማለት ነው። So possible source of hypothesis, specialization of educated field, program of reading like published work, abstracts, journals, handbooks, seminars, issue, current trend on the research area, instructional program pursued, analysis of area studied, considering existing practice and needs, extension of investigation, offshoot of research study in the field. Of madolli hypothesis eenyu ukalmo malfatau danda specialization of education field specialize kan gone area field nuti sirritti beeku taana hypothesis gochuuf irrakkanu program of reading kitaabota garagara ta'uu danda'a, abstract of research ta'uu danda'a, journal garagara, seminar garagara irratti dhiyaachuutiin ta'uu danda'a. Isaan kunin mad yookaan immoo possible source of hypothesis ta'uu danda'a. Instructional program, study area bakki itti nuti qo'annaa keenya deemsisuu barbaanne sunu madda ta'uu danda'a. Existing practice asin biroo inni barame maali kan jedhu literature review irraa jechuudha. Extension of investigation, offshoot of research study. Isaan kunniin source of hypothesis ነው። እንግዲህ hypothesis ምንጮች ምንድን ናቸው የሚለው አንዴ ከሪሰርች ንባቦች፣ ከአብስትራክቶች፣ ከመጽሐፎች፣ ከሰሚናሮች፣ ዌቢናሮች መሳተፍ ሊሆን ይችላል። ጽናቱን የምናደርግበት ቦታው በራሱ አናላይዝ እናደርግ እና ያለው ትሬንድ ወይም ደግሞ ኤግዚስቲንግ ፕራክቲስ እና ኒድ ይሄ ኤክስቴንሽን ኢንቨስቲጌሽን ነኝ ፖሲብል ሶርስ ኦፍ ሃይፖቴሲስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ታይፕ ኦፍ ሃይፖቴሲስ በዋናነት ሁለት አይነት ሃይፖቴሲስ አለ፣ ነል ሃይፖቴሲስ እና አልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ። ሶ ሃይፖቴሲስ ያካኩ ጉርጉዶ ለመቱ ጅራ ነል ሃይፖቴሲስ ፊ አልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ጀኔ በከለመት ጉዱ ደንደኝ ነል ሃይፖቴሲስ ከንጀኑ እንደስተተመንቶች which no difference effect are expected. Yeronda garaagarummaan qabu waan jedhu kan ijaaramoota hypothesis suni null hypothesis jennaani. So the null hypothesis states there is no difference between the group means a comparison. Group lamaan compare godhu gidduutti garaagarummaan hin jiru.
kan jedhu taanaan naalii jennaan jechuudha. So the null statement are expressed as no significant relationship between two or no significant difference between two. karaa lamaan ibsuu dandeenya. No significant relationship yookaan immoo no significant difference kan jennu yoo ta'e naaliidha jechuudha. So null hypothesis refers to a population parameter, not it is not sample static. Naaf garaagarummaa null hypothesis fi alternative hypothesis inni guddaan inni kun population parameter dha, inni kun immoo sample static. ስለዚህ null hypothesis እና alternate hypothesis ብለን በሁለት እንከፍላለን። null hypothesis ስንል እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ሁለቱ ኮንፈር የምናደርጋቸው ግሩፖች መካከል ልዩነት የለም ብሎ የሚያትት ሃይፖቴሲስ ነው። ይሄ ሃይፖቴሲስ ብዙ ጊዜ ኤክስፕረስ የሚደረገው ብለን no significant relationship ወይም ደግሞ there is no significant difference በማለት ነው። ሁለት ግሩፖች ወይም ሶስት ግሩፖች መሃል ምንም ልዩነት የለም በሚል ነው የሚገለጸው። ሶ ብዙ ጊዜ ኤክስፕረስ ስናደርግ ኤችኦን ባጭሩ null hypothesis ማለት ኤችኦን። ሶ there is no significant relationship between intelligence and achievement ስቱደንት እንግዲህ ኢንተለጀንስ እና አቺቭመንት ማለት ምንም አይነት ግንኙነት የለም ካለ ይሄ null hypothesis ነው ማለት ነው። ስለዚህ null hypothesis ጋር ፊብሲኑ ኤችኦ ጀነ ኤፍሲ ነገባው ማለት ለከኛፍ ኢንተለጀንስ ፊ achievement gidduu relationship in humdum jiru jenna this is null. Alternative immoo faallaa kanaatiin this hypothesis statement that there is a difference between the two or accepting the alternative hypothesis will lead to the change in opinion or action. Na yeroo hunda garaagarummaan jira ibsama jechuudha kun immoo. So alternative hypothesis states there is no true difference, there is a true difference between the two groups that refers to a hypothesis that deals with the relationship between two variables or comparing the two variables. In a stating such hypothesis, there is a positive, negative, more than, less than, or the like used. Yeah. Here, there is a significant relationship between intelligence and achievement. As it is, there is no. As it is, there is significant relationship. There is positive relationship. There is negative relationship. There is more than. There is less than. jechoota kanneen kan fayyadamu taanaan it is alternative hypothesis jenna jechuudha. እንግዲህ alternative hypothesis ደግሞ ምንድነው? የዛ ተቃራኒ ነው። ልዩነት አለ ብሎ የሚያምን ልዩነት አለ ስንል እንግዲህ ልዩነቱ ፖዚቲቭ ነው ወይ ኔጌቲቭ ነው ወይ ይበልጣል ወይ ያንሳል የሚሉትን ቃላት የሚጠቀም ከሆነ አልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ሁሉ ጊዜ A1 or H1 ብለን ኤክስፕረስ የምናደርገው A1 or H1 ጀኔ ኤክስፕረስ ጎቹ ደንደኛቸው amalonni hypothesis maayinni characteristics of good hypothesis. Characteristics of good hypothesis. A good hypothesis agreement with observable fact. Wanta mul'atu, wanta ilaalu wajjin agreement uumuu danda'uun good hypothesis taas. So a good hypothesis does not conflict with any law of nature, which is known as true. Yeroo good hypothesis ta'e taanaan wanta qabatama jiru wajjin waliin faalleessu jechuudha. Good hypothesis ta'e the simplest possible term. Simple possible termidhaan kan ibsamuu danda'udha. Good hypothesis as a permit application of deductive reasoning. And the good hypothesis shows very clear verbalization. It is different from what is generally called hunch. ስለዚህ clear verbalization ይቀበልቹ hunch it is not hunch. Yes, so a good hypothesis ensures that the method of verification are under control of investigator. The good hypothesis guarantees that available tools and the technique will be effectively used for the purpose of verification. A good hypothesis taken into account the different types of control which is exercised for the purpose of verification. Good hypothesis ensure that simple sample is readily approachable. The good hypothesis indicates clearly a role of different variable involved in study. The good hypothesis maintain a very apparent distinction with what is called the theory law, facts, assumption, and the postulate. So isaanan kunin amalot hypothesis sirri yokan gari jennuun. ስለዚህ ትክክለኛ hypothesis እነኚህን ባህሪዎች ነው የሚያሳየው። አንደኛ ከሚታየው ወይም ከምንመለከተው ፋክት ጋር የሚቃረን አይደለም፣ ኦልሞስት ተቀራራቢዎች ናቸው። በተፈጥሮ ካሉት law of nature ጋር አይጣረስም። ሲምፕል ነው። deductive reasoning ይጠቀማል። clear verbalization አለው። እነኚህን የመሳሰሉትን sample easily approachable ነው። እነኚህ የሪሰርች ወይም ደግሞ good hypothesis ባህሪዎች ወይም መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው። So the next one is how we can test hypothesis, process of testing hypothesis. So the hypothesis testing are the following steps. The first one is state hypothesis. Be sure that both null and alternative hypothesis. Design the study. These steps include selecting a risk statistical test, choosing the level of significance, formulating a plan to carry out the study, conduct the study and collect data, evaluate data. The data should be tabulated in these steps. Statistical test should be conducted and finally decide whether reject or
accept the null hypothesis. Kanaaf isaan kunniin adeemsa hypothesis tokkotiin test goonudha. Inni jalqaba hypothesis sana uumuudha. Null hypothesis fi alternative hypothesis lamaanuu tarreessuu danda'u qabna. Sana booda study design baasuu danda'u qabna. Kana jechuun statistical testing keenya maayini, level of significance keenya immoo hammam ta'uu qaba. Formulate plan for carry out study check akkatatti adeemsifnu plaanii baasuu danda'u qabna. Sana booda data keenya collect gochuu, dhumarratti data keenya evaluate gochuudhaan null hypothesis sana accept gochuu kan reject gochuu hammata. ስለዚህ hypothesis test የምናደርግባቸው ፕሮሲጀር የሚያቸው የመጀመሪያው hypothesisዎቹን ማስቀመጥ ነው። nullንና alternative ሁለቱንም ማስቀመጥ። ከዛ study design ማውጣት። study design አወጣን ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ምን አለ? statistical ቴስቱን ማወቅ፣ level of significance ማውጣት፣ ፕላን ማድረግ ነው ማለት። ከዛ በኋላ ኮንዳክት ሪሰርች እና ዳታውን ኮሌክት ማድረግ ነው። የመጨረሻ ኢቫሉዌት ማድረግ። ኢቫሉዌት አድርግ ማለት ምንድነው? null hypothesisን accept ማድረግ ወይ ደግሞ ሪጀክት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሪጀክት ማድረግ ነው። ሰመራይዝ ሪዛልት ማለት ሪዛልት ይሰሩ ማለት ነው። ሰመራይዝ ጎን ነው። ሪዛልት ሰመራይዝ ጎን። So thank you very much. This is the end of chapter 2. Chapter 2 bifa kanaan xumurreerra. Chapter isa daffaatti nagola arginutti ጉዳ ገላቱማ እና እንግዲህ ቻፕተር 2 በዚህ ያልቃል። ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 እንግዲህ የሆነች ቁም ነገር እንደምትይዙ እናምናለን። ቻፕተር 3ን ይዘን እንመጣለን። እስከዛው እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ጓደኞቻችሁም እናንተ ያገኛችሁትን እንዲጠቀሙ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀላል አይደለም እነዚህ ማዘጋጀት፣ ፓወርፖይንቱን ጥድት አድርጎ ከዛ ቪዲዮ ማዘጋጀት እንዲህ የዋዛ አይደለምና እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ልታበረታቱን ያስፈልጋል ማለት ነው። ቻፕተር 3 እና 4ን ይዘን ስንመጣ እንግዲህ መልካም እናመሰግናለን።